kumba ka thong jong ka UNESCO ka long ban khot bat wer ya kinong shong snong ba kin ya trai lang ha ka ban kentiu ya ko pule puthi par ka jing rakhe ya kene ka sni jong ko wali literacy day how new snam kalado namar ka jing wan jong kene ka jing pang covid khat kendai ka jing ya lumpat ba ban rakhe ban pendon buram ya kene ka sni kalado no Hendrai wat lakata ro ban pensepriang sosok ya geni ko kubor bat ka jing kerpang jong kene ke sni nagaliang jong ka SSA kalanang penselur sosok ya ki kena skul ba kini simbenta na lagi yang kisam bat na lagi jong ki skul da ka ba kini simbenta ha ka hakum ki drawing ki painting ki tho slogan ki recitation bat ki biadai bat kene ko wal literacy day Om ada jing start ni trang nado unsen syapran gitur om kan rande jing bawan kumsya patha namar beklam ya benreu kasa lakata ro ngin thom na phang ko para kena skul kan thai shenrang wateng wasme da jing start nin yeng nin sejom lor lem a paten nin yeng persya men sem shenrang ya klam corona banka ya jing start bantu nin om ailat lawe jong ni ro kan kya kra ni ken mau burom ya electricity shitluk kari banang tho nang pule lama jing start bako rotam banlam nanti ni shipra recitation o to sni kerpang tho pure Citalu perthai ini kesni dapat kerpang ye pure puthi walita risite de tipika ye tho ipure upen chlo rupi hanga ken ad isi uni usnyam le kemen le buram kang jo em heni deni isor happy e warta alok ajor mandai manpa heni por kutlang epi nong sikai mandai manpa tuyak sokti biarna kutlat i kena hambo ye pure puthi to penchlo chok handu hayung hasam dan hi ngan melok ye pure puthi ye por kordor ham penem kam bakla ya samboy adem thak